Pozdrav ljudi, danas imam novu epizodu, kako se zove ova igrica, nemam pojma, ali krećemo da igramo odmah. Prvo pravimo ovu stvarčicu, sad ne znam tačno kako se zove, ali... I think these pyros should be deleted from game because it's the most cancer character ever, so I think... What the šta? Znači, sada ja ne mogu da veram. Kako ono pauza? F11. Okej, u novoj mapi i opet ćemo biti ovaj mehaničar. Znači to je najbolji lik u igrici. Gradite sve što hoćete i sve to... Okej. Prvo ćemo, samo da im da je ovaj... ovo je najgora mapa. Ali baš ne. Znači stavit ćemo ovdje ovaj generator, ovdje tačno. Erecting a dispenser. Ovo da pokupimo i oni se stavljaju ovdje stvari. Negdje. Da vidite samo. Ili imam dovoljno para? Imam dovoljno para. Ne. Bolje da sada ovo, kako upgradeujem. Znači ovako do kraja, da bismo bili moćni i vidite ovo mi se sada upgrade, gledajte sad kako će se nije napustilo. Puni me. Znači sad će se napustiti valjda. Evo. I evo napustilo se. Ovo je maksimalni level. Sada ću ovdje da napravim ovu pucali kub, da tako kažem. Stavit ćemo je ovdje. Build in the center. Pa. Evo sada, mislim da kažem napravim ovo. Eto ga, znači upgradeano nam je na prvi level. To je da kažem tako. I sada ćemo ga upgradeati na taj najbolji level, najviši. Daj nema stvara, evo ga, i sad ima rakete i sve, sad je najmoćnije oružje u igrici. Zato je ovaj mehaničar jako super, da kažem tako. I hoću da napravim ovaj teleport. Sad ću ga ovdje. Teleporter going up. I sada ovaj teleport, mislim to, teleport. Appreciate it, Doc. Samo ja hoću, evo vidite kako se da me unište. Holy shit. Dobro. Sentry going up. Jedan kill je... I samo hoću ovaj teleport da izgradimo. Da bi bili ovi naši ekipa, da kažem, naša ekipa pokretljivija. Evo, stavit ću teleport ovdje. Znači, evo, ne, bez veze. Evo. Nemoj da me puštaš. Okej. Dobro. Pućit će mi ovo malo. Ne. Idimo.
ajde. What the? Au. Da. Trko sam, o ne! Teleportovi su, ne, jao! Ne, uništava mi stvari! Ne. Okio, tako onda ja menjam. Ne. Lika. Mog najboljeg lika, ovog sekiraša, znači, svim sam najbolji. I epizoda nam traje 5 minuta. I mislim da je to sasvim dovoljno, tako da se vidimo u novoj epizodi.